Jaz sem Rose iz Titanika. Jaz sem Jack iz Titanika. Jaz sem kamera. Ostane kamera. Jaz sem kamera. Jaz sem igralec. Jaz sem klapa. Ostane igralec. Jaz sem igralec. Jaz bi en latte s karamelo, prosim. Jaz sem kostumograf. Ostane latte, prosim. Jaz bi en latte s karamelo, prosim. Jaz sem režiser. Jaz sem njegov kostum. Ostane njegov kostum. Jaz sem njegov kostum. Jaz sem Hamlet. Jaz sem rumeni flek. Ostane Hamlet. Jaz sem Hamlet. Jaz sem Shakespeare. Jaz bom to spremenila v igro. Ostane, jaz bom to spremenila v igro. Jaz bom to spremenila v igro. Jaz sem AI. Jaz sem scenarij. Ostane AI. Pozdravljeni. Najprej bi se radi zahvalili našim sošolcem, ki so za nas odigrali igro improvizacije. En aplavz, prosim. Spoštovane ljubiteljice in ljubitelji filmov. Nahajamo se v osrčju Prlekije, kjer se je film rodil leta 1905 s prvimi filmskimi zapisi na slovenskih tleh. Zato je edino prav, da se Mladinski filmski festival dogaja prav tukaj, na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Med nami je nekaj izkušenih filmskih ustvarjalcev, glavni aspekt festivala pa so nadobudni mladi filmarji, ki dobijo priložnost, da predstavijo svoje filmske projekte. Za nami je prvi dan filmskega festivala Student Cuts. Včeraj smo si ogledali nekaj filmov, ki sodelujejo v tekmovalnem delu in tudi sami prispevali delež pri ocenjevanju za nagrado občinstva. Danes je za nami pester dan. Po uvodnem nagovoru je sledilo predavanje Lajre Štefančič, priznane scenografke in kostumografke. Na filmski festival je bilo prijavljenih več kot 2200 filmov iz mnogih držav, v tekmovalnem programu pa smo si jih ogledali 31, ki tekmujejo v 4 kategorijah: eksperimentalni, dokumentarni, igrani ter animirani film. Najprej je sledil ogled 12 filmov, ki sodelujejo v tekmovalnem delu bodočih talentov oziroma Future Talents. To je kategorija, v kateri tekmujejo dijaki umetniških gimnazij, smer gledališče in film iz gimnazije Nova Gorica, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana ter gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Nato pa so se dijaki odpravili na filmske ustvarjalne delavnice, katerih izdelki bodo predstavljeni jutri. Istočasno pa so se v kulturnem domu predvajali tudi filmi iz netekmovalnega dela. Za konec pa smo prisluhnili še predavanju Jana Cvitkoviča, slovenskega režiserja in scenarista. And for all our international guests, welcome to Ljutomer. I hope those who are here are enjoying the program, and we are also sending greetings to the ones watching the live stream. Yesterday, we watched films in 4 categories: animated, documentary, experimental, and feature films. Today, we started with a lecture from Lara Štefančič. After that, we watched some competition films in the category Future Talents, where young filmmakers presented their own projects.
And then it was time for some creative mess. What exactly we are about to find out tomorrow. We conclude today's program with a lecture from Jan Cvetković, and now we are in great anticipation of the awards ceremony. Preden pa začnemo z nagradami, na oder vabimo ravnatelja naše šole, gospoda Franca Čuša. Lepo pozdravljeni, sedaj že dober večer, tukaj v Domu kulture v Ljutomeru, spoštovani dijaki, mentorji, strokovna sodelavca, organizatorji. V teku je 11. filmski festival Student Cuts, četrti izvedbi tukaj v Ljutomeru. Filmski festival nekako upravičuje svoj obstoj in iz leta v leto raste. Glavno zaslugo za to imate vi, mladi ustvarjalci, ki ste na ta način dobili priložnost, da predstavite svoje filme, hkrati pa se družite s svojimi sovrstniki. Na tem mestu bi že sedaj čestital vsem prejemnikom, služenim prejemnikom nagrad v vseh 5 kategorijah. Hkrati bi se zahvalil vsem vam, ki ste pripomogli k temu, da ta 11. filmski festival tako dobro uspeva. V prvi vrsti ste to Tilen, Saša, Matic in pa seveda direktor filmskega festivala Jaka in pa dijaki 3. U oddelka. Tako da hvala, da ste pripravili in poskrbeli za vse tako, kot treba biti. Hkrati bi vas povabil tudi naslednje leto, da pridete semkaj v Ljutomer, če ne pa to, pa ponesite dober glas o filmskem festivalu Student Cuts tukaj v Ljutomeru. Hvala lepo in vidimo se naslednje leto. So our principal said hello to all of you. He said congratulations to all the winners of the awards and he hopes that he will see you all here the next year. Sedaj pa vabim na oder 3. U, ki bodo nastopili za glasbeno točko iz živalske farme. Now I invite the 3rd class from our school with their musical performers from Animal Farm. Sedaj, tovariši in tovarišice, vam bom povedal svoje sanje. Bile so sanje o tem, kakšna bo naša dežela, ko bo človek enkrat izginil. Star sem že in moj glas je hripal in vi jo boste peli bolje. To pesem, staro, ki so jo prepevale moja mati in druga svinje, imenuje se Živali Anglije. Če ne še danes, pride jutri, pregnan bo človek z oblasti, plodove potih rodovitnih bomo uživali sami. Izginili z nas so vroči, Nebo na hrbtih sedel ostroge uzde borja snedla, okrutni biči bodo preč. Bogatstvo vse, takrat bo naše, pšenica, ječmen, detelja, fižol seno in sočna pesa, ko zlata doba bo prišla. Svetla bodo polja angleške, čistejše vode njenih rek, pihljale slajše bodo sape, ko zlati bo napočil vek. Za dan veliki vsi na delo, čeprav umr bi pred zoro. Vsi konji, krave, gorske race, za svobodo na upor. Živali Anglije, živali Irske, živali vseh dežela, prisluhnite in vsem povejte, da bo svoboda k nam prišla. Za dan veliki vsi na delo, čeprav umr bi pred zoro. Vsi konji, krave, gorske race, za svobodo na upor. Na upor!
Do upora je prišlo prej in laže, kot je bilo pričakovati. Jones je bil nekoč dober in sposoben gospodar, a zdaj pa je doživljal slabe čase. Živali je puščal lačne in tega več nismo mogli prenesti. Neka krava je z rogovi vlomila v vrata shrambe in živali smo si sposod jemale same. A pravite, da se je gospodar Jones prebudil. On in njegovi 4 hlapci so z biči roka vlomili v vrata shrambe in mahali na vse strani. Udarci in brce so začeli deževati na Jonesa in njegove hlapce. In tako je bil upor uspešno izveden, še preden smo se živali zavedali, kaj se je zgodilo. Jones je bil izgnan in graščinska farma je bila naša. Zmaga! 1, 2, 3, 4. Se danes pride jutri, nek nam bo človek z oblasti, hodove poltih rodovitnih bomo živali sami. Izginili z nosov obroči, ne bo na hrbti sidel več, stroge uzde bo jasneta, ni biči bodo preč. Bogatstvo se, takrat bo naše, če za ječmen ditelja, križo seno in sočna pesa, znatna doba bo prišla. Dan veliki vsi na delo, čeprav umr bi pred zoro, si konji, krave, gorske race, za svobodo na upor. Nagrade je letos izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali Lara Štefančič, magistrica Irena Bedrač in Jan Cvitkovič. Vabiva jih, da se nam pridružijo na odru, saj nam bodo tudi sami razložili, zakaj so se odločili za ravno te filme. This year, the prizes were selected by an expert jury composed of Lara Štefančič, Magister Irena Bedrač and Jan Cvitkovič. We invite them to join us on stage as they explain why they have awarded these films. Najprej bomo podelili nagrado za najboljši animirani film. The award for the best animated film goes to Courage from France. Žirijo je prevzela estetika in zgodba, ki presune s svojim spoznanjem, da se prepogosto uklanjamo ambicioznosti drugim in ne svojim željam. In English, the jury took over the aesthetic and the meaning of the story. It's true that we defer to the ambitions of others and we forget about our wishes. Just get. Hello, we are the Team Courage, and first of all, we would like to thank the Student Cat Film Festival jury for this incredible honor. A few years ago, my mother went through a burnout, and seeing the strength and the courage she showed inspired me to try to deliver the message that it's okay to stop if you need it, and it shouldn't be something to be ashamed of. Our biggest challenge was the art direction, which we wanted to balance between 2D and 3D. For that, we worked on each step of the production with hand painting texture, sometimes step animation, cards, smears, VFX, and lighting, which was refined with masks during compositing. The most rewarding aspect for us was being able to choose our challenges and give ourselves time for experimentation. This allows us to present to you Courage after 2 years of production with our small team. Once again, we would like to thank you for this prize. Merci. 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 Merci.
Ko govorimo o filmskih žanrih, pa ne smemo pozabiti na dokumentarni film. Letos smo jih v šoli snemali tudi mi, v sklopu filmskih delavnic. Zato se nedvomno zavedamo, da je to dolgotrajen in zahteven proces. And when we talk about film genres, let's not forget about documentaries. We have been making them at school as a part of our film workshops, so we know that it's a long and demanding process. Nagrada za najboljši dokumentarni film, so the award for the best documentary film goes to Maria from Serbia. Neizumetičen dokumentarni portret nune, ki prepriča svojo pristnostjo. Začutili smo vez, ki se je med snemanjem spletla med ekipo in protagonistko in daje posebno žlahtnost dokumentarnemu ustvarjanju. The jury was convinced with the authenticity of the nun Maria. We saw that something happened on the set, a connection between the crew and the protagonist. Thank you so much for this award. I wanted to express my gratitude to the Nikolje Monastery in Serbia for their hospitality and warmth. My sincere thanks go to the abbess of the monastery and Sister Maria, whose life story is the heart of our film. I also want to thank all the nuns and the priest who were so kind to us and who helped us get this project right. Thank you so much. We filmed this movie as students of Kino Eco workshop that is organized by Students City Cultural Center, and we want to thank our mentors Milan Milosavljević, Duško Stanivuk and Ivan Velisavljević for all of the effort and energy that they have put in the process of making this movie. We have learned a lot from them and are grateful for all of the opportunities and knowledge that this workshop gave to us. We greet you all from Serbia and want to thank you again for this award. It is such an honor to us. Hello everyone. On behalf of myself and my amazing teammates, I want to sincerely thank the Student Cast Film Festival, its organizers, jury and audience for this incredible recognition. We're truly honored to receive this award for documentary Maria. Although I couldn't be there in person myself, I felt the pride and excitement from afar. I want to thank my teammates Mina and Alexandra for their creativity, dedication and teamwork. I'm truly proud of what we accomplished here together. And a heartfelt thank you as well to our mentors Duško, Milan and Ivan, whose support and guidance helped shape this project and made it possible for us to grow both as filmmakers and as storytellers. Thank you once again to Student Cast for giving young creators a space to share their work and voices. I truly hope to attend in person one day, but until then I'm sending all my gratitude from Milano. Hvala lepa and see you in the future. Eksperimentalni filmi rušijo meje klasičnega filma in raziskujejo nove oblike vizualnega izraza. V tej kategoriji spoznavamo avtorje, ki so s pogumom in domišljijo ustvarjali drugačne filmske svetove. Experimental films break the boundaries of traditional cinema and explore new forms of visual expression. In this category, we meet creators who boldly shape alternative cinematic worlds. Brez zavlačevanja, nagrada za najboljši eksperimentalni film, the award for the best experimental film, goes to Perfect Wall from South Korea. Žirijo je prevzela popolna vizualna estetika, četudi je osnova filma boj med popolnostjo in kaosom. Kadar želimo imeti vse pod kontrolo, se življenje preprosto zgodi. The jury was taken over by the complete visual aesthetic, even though the movie was about the struggle between perfection and chaos. We all know how hard it is to have everything under control, but then life happens. Četrta kategorija pa je igrani film. Verjetno večina filmov, ki jih poznamo, spada v ta žanr. Zato ima skoraj vsak najljubši igrani film. Kateri je pa vaš? The fourth category is feature film. Probably most of the films we know belong to this genre.
So almost everyone has a favorite feature film. Which is yours? Torej, čas je, da podelimo še zadnjo nagrado po izboru žirije v tem programu. Nagrada za najboljši igrani film, the award for the best feature film, goes to Torta iz Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Slovenija. Žirijo je prepričalo razumevanje filma kot celote, pozornost na izbiro kostumov, pripravo scenografije, kadrov in celotna struktura zgodbe. The jury saw that she understood the importance of the costume design, scenography and the construction of the story and framing. Zdaj pa k besedi vabim tudi avtorico. Čestitke dijakom, jaz sem mentorica. Nisem avtorica, deleč od tega. Zelo sem vesela, hvala žiriji, hvala gledalcem, upam, da mi bo všeč. In zahvaljujem se tudi v imenu dijakov, ki bodo zelo veseli. Veselje mi bilo in čas z njimi delati. Film so ustvarili dijaki 4. letnika gimnazije SVŠ Google z Ljubljane. Tako da bom jim predala in verjamem, da bodo zelo veseli. Hvala. Jaz bom samo eno stvar povedal, lepo je dati nagrado, lepo je prijeti nagrado, ampak to ni bistvo. Jaz iz svoje izkušnje vem, da nekateri moji filmi so prijeli nagrade, nekateri so bili popolnoma spregledani in iz svoje izkušnje vem, da treba spoštovati vsega, ki si upa narediti film. Tako da čestitam vsem vam, ki ste si upali sploh v to postolovščino iti. Hvala naši strokovni žiriji. V kategoriji Future Talent predstavljamo mlade slovenske avtorje, ki so s svežimi idejami, pogumnimi zgodbami in iskanjem novih izraznih poti oblikovali prihodnost filma. Njihova dela odsevajo radovednost, drznost in ustvarjalno energijo nove generacije. In the Future Talents category, we present young Slovenian filmmakers shaping the future of cinema with fresh ideas, bold stories and a search for new forms of expression. Their works reflect the curiosity, courage and creative energy of a new generation. Letošnjo nagrado po mnenju strokovne žirije v kategoriji Future Talent dobi the award for the best film in the category Future Talents goes to Breme iz Srednje vzgojiteljske šole, umetniške gimnazije Ljubljana, Slovenija. Na prvi vtis prosojna zgodba o preživetju in hitrem odraščanju, ki pa je žirijo prepričala z igro in subtilnim filmskim jezikom. On the first impression, very translucent story of survivor and growing up fast. The jury was convinced with the play of the main actress and with the film language. Spet v vlogi mentorice se bom samo ponovila. Zelo sem vesela, da je žirija prepoznala ta film kot zelo kvaliteten in dober. In spet mi je bilo veselje in čast delati s temi dijaki, ki so bili spet druga ekipca. Šlo je spet za ekipo 4. letnika gimnazije, umetniške gimnazije SVŠ Google. Tako da, ja, hvala lepa. Zdaj prihaja trenutek, ko odločate vi.
Nagrada občinstva je edina nagrada, kjer štejejo vaši glasovi. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Zdaj pa poglejmo, kateri film je osvojil največ vaših src. Now it's your moment. The Audience Award is the only prize decided by your votes. Thanks to everyone who took part. Let's see which film won your heart. Nagrada občinstva gre. The Audience Award goes to Courage from France. Hello, I'm the voice that follows Hannah in the film, and I want to thank you all for the Audience Award. This is truly incredible. Thank you all so much. Through Courage, we wanted to share a message that was truly important to us. In this world that values always being productive and moving forward, taking a step back can feel like failure. You start to worry about what other people might think. If I stop now, what will I become? Will I be able to get back up? But actually, burnout is not a weakness, it's a signal. It's okay to stop. It's not shameful, it's brave. Your value is not defined by how much you do, but by who you are. And the fact that this message has reached you means a lot to us. Thank you all again very much. Please be kind to yourself and remember, it is brave to stop. Enak sistem glasovnic pa je bil tudi v kategoriji Future Talents, torej imamo tudi tukaj nekaj nagrad občinstva. Nagrada občinstva v kategoriji Future Talents, so the award in the category Future Talents goes to the film Breme iz Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Slovenija. Hvala še enkrat, ali pa 100-krat. Strokovna žirija pa ni bila edina žirija, ki smo jo imeli letos. Imamo tudi dijaško žirijo, ki so sestavljali dijaki 3 umetniških gimnazij. Luka Kozar iz Ljutomerja, Vaja Bizjak-Dronič iz Nove Gorice in Gal Završnik iz Ljubljane. This year we didn't only have one jury, we also had a jury of 3 students and we now invite them to join us on the stage. Naslednjo nagrado podeljuje dijaška žirija, ki je izbrala film z najbolj izvirno zgodbo. Tisto, ki jih je presenetila, navdušila ali pa jim je ostala v glavi še dolgo po ogledu. Poglejmo, komu gre to priznanje. The next award is presented by our student jury, who picked the film with the most original story, the one that surprised them, impressed them, or stayed in their minds long after the screening. Let's see who's taking it home. Slovenski kulturni boj iz gimnazije Nova Gorica. Ful bi se rad zahvalil mojemu celemu timu, pač vsem igralcem, ker so po mojem bili tudi neka spodbuda, pač idejo so razvili tako, da so ful lepo odigrali svojo vlogo. Še dijaška žirija. Torej, hvala lepa. Torej, film Slovenski kulturni boj nas je prepričal predvsem na podlagi tega, da je zgrajen po celotnem dramskem trikotniku. Tudi razvoj likov skozi dogajanje torej liki so se razvijali skozi celotno dogajanje, ter pa tudi izvirnost in aktualnost ideje, kar je tudi v današnjem času najpomembnejše.
Zdaj pa še v angleščini. It encompasses the entire dramatic triangle, character development through events, originality and relevance of the idea. So it's just like a very original film, and the relevance of the idea is very good. So yeah. Naslednja nagrada je za najbolj tehnično dovršeno sliko. Film, ki nas je navdušil s svojo vizualno perfekcijo in prefinjenimi detalji. Poglejmo, kdo je obvladal umetnost slike. The next award is for the most technically accomplished image, the film that impressed us with its visual perfection and fine details. Let's see who mastered the art of visuals. Neskončnost iz gimnazije Nova Gorica. Torej, film Neskončnost pa nas je prepričal na podlagi same montaže slike, dovršena ostrina in lahkotnost gibanja kamere, ter slika preprosto opisuje film, kompozicija in osvetlitev pa so prav tako dovršena. Hvala. V angleščini. The film has very good picture editing, perfect sharpness and smooth camera movement. The image is comprehensively describes the film, composition and light are appropriate and very good. Naslednja nagrada gre za najboljšo zvočno reprezentacijo v filmu. Za film, ki nas je s svojimi zvoki popolnoma potopil v zgodbo. Poglejmo, kdo je ustvaril najmočnejši zvočni svet. The next award goes for the best sound representation in a film, for the film that fully immersed us in its story through sound. Let's see who created the most powerful sound world. Naj bo iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Mentor, prosim, da priješ na oder. Jaz bom predal to lepo Kristini pa njeni ekipi, se pravi Četrtemu uju, ki so letos naredili super film, je bil tudi prvi film, na katerem sem jaz bil mentor in moram reči, da sem zelo ponosen na njih. Film Naj bo je torej, oziroma zvok v filmu Naj bo je čudovito povezoval zgodbo in ustvaril atmosfero. Ni bilo nekih motenj in pa šumov, kar je tudi najpomembnejše. Poleg tega pa ravno prav torej, uravnotežena glasba in pa besedilo. Hvala. The sound beautifully connects the story and creates atmosphere. There are no disturbances or noise. The music and the dialogue are balanced. Naslednja nagrada je za poseben dosežek, priznanje za izjemen prispevek, ki je pustil neizbrisen pečat v filmu. Poglejmo, kdo je prejel to posebno priznanje. The next award is for special achievements, a recognition for an exceptional contribution that left a lasting mark on the film. Let's see who's receiving this special honor. Neustrašni Super Beno iz srednje šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. A se me sliši, se me. Jaz bi se sam res rada zahvalila celotni ekipi in vsem mentorjem in
Hvala za možnost, da imamo možnost se razvijati že pri tako mladih letih. Hvala, res. Film Beno je režijo prepričal predvsem na podlagi dobrih igralskih sposobnosti, izvirnega pripovednega sloga, tudi izstopajoča kinematografija, uporaba barv, kompozicije, osvetlitve ter pa samih rekvizitov. The film has strong acting skills, original narrative style, and outstanding cinematography, and also the use of colors, composition, light, and props is very good. Druga nagrada za poseben dosežek je namenjena izjemnemu ustvarjalcu, katerega delo je močno zaznamovalo film in prispevalo k njegovemu edinstvenemu slogu. Poglejmo, kdo je prejel to priznanje. The second Special Achievement Award goes to an outstanding creator whose work has strongly influenced the film and contributed to its unique style. Let's see who is receiving this recognition. The Power of Story iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Jaz sem sicer ne glih tako dober v ton, ampak rad bi se najbolj zahvalil Nathanu Detweilerju, ker brez njegove čudovite zgodbe pa ustvarjalnosti filma ne bi bilo. Tako, hvala. Torej, naš zadnji izbrani film pa nas je prepričal na podlagi jasnosti govora in samih pomanjkanja šumov, tako imenovan pravilno narejen dokumentarec, ter pa tudi izvirnost ideja in dovršena statična kamera. Hvala. The film has a high-quality voiceover, clarity of speech, and the documentary is made according to the rules. Originality of the idea and a perfected static camera. S tem zaključujemo podelitev nagrad. Iskreno se zahvaljujemo obema žirijama, ki sta z nami delili svoje profesionalno mnenje in podelili nagrade, pa tudi odlični publiki, ki je spodbujala mlade filmske ustvarjalce. As the formal part of the award ceremony is ending, we would also like to acknowledge and thank all the people watching the live stream, and we again congratulate all the participants. Festivala pa ne bi bilo brez varuhov, zaradi katerih lahko omogočamo ta čudovit dogodek. But the festival would not exist without the guardians who make this wonderful event possible. Generalni varuh podjetje Krka, varuh delavnic podjetje Rotno, Atrium, Photoshop, Center digitalnega tiska, Galileo 3000, RTV Slovenija, Regionalni center Maribor in ostali varuhi, ki jih lahko vidite na plakatu. Sedaj pa na oder vabiva še direktorja festivala, gospoda Jako Polutnika, da pove nekaj zaključnih besed. To conclude this festival, we invite the director of the festival, Jan Polutnik, to say some nice words. Bil sem že marsikaj, Jan pa še ne. V bistvu ta festival je bil res doživetje. Pravzaprav vsa ta energija, ki jo prinašate vsako leto sem, je res neko gonilo, zaradi česar ima smisel vztrajati, zaradi česar ima smisel to pripravljati. In pravzaprav ta odziv danes, ko ste na nek način dobili tudi neko potrditev svojega dela, je bilo res neizmerno in grejo kar kocine po konci. Tako da vztrajate na svoji poti. Vsi filmi, ki so bili tukaj prikazani, tudi tisti, ki smo jih videli, pa jih nismo mogli umestiti v sam program, dokazujejo, da na mladih je svet, da stoji svet, da boste lahko prikazovali veliko dobrih zgodb, da si želite to izvajati in res si želim videti tudi, kaj se bo dogajalo v prihodnje.
Vam vsekakor želim, da boste nadaljevali svojo zgodbo, da boste pripovedovali zgodbe, ki jih želimo slišati, ki jih moramo slišati, ki je mogoče tudi nujno, da jih slišimo. In vztrajajte, ne glede na to, kaj se bo dogajalo, vztrajajte, verjamemo v vaš potencial, videli smo ga, tako da ves aplavz za vse avtorje, ki ste prispevali k temu, da se Student Cuts lahko izvedel. Hkrati bi se tudi zahvalil vsem, ki so pomagali organizirati ta dogodek, kljub temu, da je to relativno majhen festival, je pa vseeno kar precej velik zalogaj, tako kot je že na začetku gospod Franci povedal, vsi ti ljudje, Saša, Tilen, vsi dijaki 3.U, vsi so prispevali svoj delež, brez njih ne bi šlo. Danes ste se zelo izkazali tudi s to zaključno slovesnostjo, ki je bila na zelo visokem nivoju, in verjamem, da je prihodnost, ki jo gradijo v gimnaziji Ljutomer, izjemno svetla in da imate veliko priložnosti, ki jih lahko zgrabite, tako da zgrabite za roga bika in nadaljujte svojo pot. Hvala vsem. Tako zaključujemo še en čudovit festival, poln neverjetnih zgodb, izjemnih ustvarjalcev in nepozabnih trenutkov. Hvala, da ste bili del tega in da ste podprli umetnost, ki nas vse povezuje. Upamo, da vas je obisk tega festivala navdihnil in pustil številnimi novimi spoznanji. Vabimo vas, da se nam pridružite v predverju na sproščenem druženju, kjer bomo skupaj obeležili vse, kar smo doživeli in ustvarili. And with that, we come to an end of another wonderful festival, filled with incredible stories, outstanding creators, and unforgettable moments. Thank you for being a part of this and supporting the art that connects us all. We hope the festival has inspired you and left you with many new insights. Join us in a foyer for a relaxing gathering over a drink, and we celebrate all the new experiences we created together.